Evo, tu sam ja. Ide so usta. Naravno, ljudi, hoće ići na moj kanal i na njegov kanal. U deskripciji, moj kanal se zove Strahinja Bosnić. Ajde. Ajde, do 5. Opa, nožice. Opa, ne nožice. Neće biti crka ščica jer je so. Neće biti crno nikad. Ajde, gledaj. Snimaj, ne mene. Daj, nemo što radi. Što radi? Ne radi to više. Prikrani. Opet. Dobre! Da, ja sam. Nemojte više. Viktore, Drži. prekinite više. Ajde, osjetiš glad poraza. Ajde. Jen. Ajde. Time out dok ovaj ne završi. Ajde nastavljamo. Znači 5 minuta će biti ovaj klip. Vjerovatno. Druga korna. Ništa ni bitno. Sam jedno šećera. Ništa. živjeti. 4 minuta. Idemo. Faul. A nije penal. A? Kažem nije penal. Samo je tvoja lopta. Samo je tvoja lopta. Ajde,
Miki, Miki moj. Ajde, stani. Treba li ga? Zašto? Ajde još jedan gol. Nećemo. To je bilo tiče ove epizode. Ako vam se svidjelo, ostavite like. Nemoj, ajde stani. Share i subscribe. Idemo se sljedećeg ekipu. Ćao. I odaje!